Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri eshanu z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu nyamuneka. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko rwose, imirwano ikomeye cyane, imirwano ikomeje guca ibintu mu gihugu cy'u Burundi, ibi ikomeje kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye, ndetse mu masaha nimugoroba humvikana plus na gukomeye moto. Tugiye kuba rero tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, tuvuga byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Hari umuvandimwe mu kanya gato unyandikiye ati bwana Moses, usibye kuba by'umwihariko Bujumbura ikijyanye n'umutekano gikomeje kuba cyakajijwe, ati hari abasirikare benshi cyane baraye bakozanyijeho ahitwa Kirundo. Ahangaha rwose ngo ni abasirikare b'abarundi basubiranyemo na sa FDLR nyuma yo gusahura abaturage, biza kurangira rwose abagera kuri batandatu basize ubuzima, ariko igisirikare cy'u Burundi nyamukuru kiza kuba gitabara. Tugiye kuba rero tubyinjiranamo gatanu kuri gatanu, tugenda dusasana amakuru, tubabwira uko situation ihagaze. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, nyamuneka nta nubwo nari natangira ahubwo ako kari agaciyemo, nta nubwo nari nababwira impfunyapfunyi, ahubwo ndaje nzibabwire mbere yuko mbanza nkasuza abadukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Komine Mujejuru, baba bari muri Komine Munangara, baba bari muri Komine ya Tongo, baba bari muri Komine ya Kinazi. Badukurikira bari mu makuru agiye atandukanye, tubaye ikaze by'umwihariko hano kuri TV Duniani Kote. Bari mu Rwanda, bari Kenya, Tanzania, bari Malawi, South Africa, bari Zambia, Zimbabwe. Badukurikira cyane bari ku mugabane w'Uburayi, mu ntara ya gatandatu diaspora irwota amasimbi, bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubaye ikaze. Yes, birumvikana rero amakuru yo mu gitondo tugiye kuba rwose twinjiramo, ari nayo mpamvu nkubwira nti shyuha utere comment, usharinga iyi video kugira ngo buri murundi wese ahari akava akagera ajye amenya byinshi by'amakuru aba akomeje kugenda atugeraho aturuka mu gihugu cy'iwanyu i Burundi. Ntabwo ushobora kubera hose icyarimwe ngo umenye ngo ibintu byabaye hano mu Kirundo ni ibiki, umenye ngo ibintu byabaye Bujumbura ni ibiki, umenye ngo ibintu byabaye Gitega ni ibiki, umenye ngo ibintu byabaye hehe na he ni ibiki. Ariko twebwe bigendanye na drone tuba dufite ziduha amakuru, cyangwa se imboni zacu ziri mu bice bigiye bitandukanye, ayo makuru nyamuneka tuba tugomba kugira kuyamenya. Turaza kwinjira rero tuvuga ingingo z'ingenzi mbere yo kugira ngo tugire abo tuba dushyize muri gereza. Turaza rwose kwinjira tuvuga ingingo z'ingenzi, nko munyemerere mbabwire ko turi bugaruke ku cyitwa CNDD-FDD mu kanya gato kari buze. Rwose ifite inama igiye kwigirwamo ibyo tugiye kubabwira hano. Turaza kugaruka by'umwihariko ku witwa General Neva, rwose watangiye kuba rwose anengwa bikomeye, by'umwihariko na zimwe mu ngabo z'Uburundi n'ubundi zikomeje zimubwira yuko ibintu arimo arakora, arimo araroha abana bakiri bato, by'umwihariko mu gihugu cy'abaturanyi. Ubwo mwamaze kumenya icyo ari cyo, muraza kumenya imva n'imvano y'ibi. Turaza gusimbukira by'umwihariko ku witwa General Guillaume Bunyoni uri muri gereza, amaze kwita amatatura akavuga yuko rwose ngo ashobora kuzahemukira bikomeye uwitwa General Neva ndetse n'abambari we bose, kuko ngo ibyamukoreye nawe bimugeze ahantu habi cyane. Turaza kugaruka ku banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, umuriro watse hagati y'uwitwa General Neva ndetse n'uwitwa Gervas Ndirakobuca, ivumbi ryatumutse, ndetse uyu Gervas Ndirakobuca bakunze gutazana kugarika amaze kwemeza yuko isaha ku isaha uwo we na General Neva hashobora kuza guca uwambaye ivumbi tukabona ritumuka. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka rwose ku makuru menshi agiye atandukanye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Abasirikare babiri muri iki gitondo cyakeye basanzwe bishwe. Ese bishwe nande, bimeze bite? Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze, dore yuko ariko kazi kacu cyangwa se arizo nshingano zacu. Reka tubanze dufunge bamwe mu bantu bake cyane. Turabafunze abantu bitwa aba FDLR bamaze kwigira ibara ryaguye hano mu bice bya za Kibira ndetse no mu bice bigiye bitandukanye zaho Hanza. Turabafunze hano Cibitoki, barimo barakora ibitendo byo gusahura abaturage, by'umwihariko izo ni FDL ndetse n'imbonerakureka. Tubanze tuzikingirane ahasigaye twinjirire mu makuru.
urazibona yuko ziba ari imfunguzo by the way. Yes, twirukanse cyane rero ubwo imfunguzo tumaze kuzijugunya, munyemerere duhite twirukankira cyane mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tubanze turebere hamwe amakuru. Ariko mbere yo kugira ngo tujye muri byinshi, tubanze tugaruke ku nkuru idasanzwe yamaze kuba itangazwa mu buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru akaba ari inkuru irebana n'umutekano, politike na diplomasi irimo iravugwa, ndetse ikavuga kuri izo sosiyo z'i Burundi. Bamwe muri bo bakaba bamaze no kuyibagira kimomo, ariko uko bwije n'uko bukeye hakaba haza udushya. Ni inkuru y'uwitwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutaziranda kugarika, by'umwihariko umaze igihe kitari gito ahangana mu buryo budasanzwe, ahangana mu buryo bukomeye cyane n'uwitwa General Neva, by'umwihariko mu buryo buremereye. Ni ukuvuga ngo rero impamvu aba bagabo bahangana, ngira ngo tumaze iminsi tubabwira uyu mugabo yuko ariyo mugabo wari hafi afatanyije n'uyu ntuza Prime Niyongabo General ndetse n'uyu Reverien Ndikuriyo, bari bafatanyije kuba hafi mbere na mbere y'uwitwa General Neva mu rwego rwo kugira ngo umutekano we bamakinge yuko ugomba kumeze neza. Amakuru rero atugera atari ivumbi ngo nyuma yuko uwitwa General Neva amenya amakuru yuko uyu Gervas Ndirakobuca ngo ashaka kuzamutera kudeta afatanyije n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ngo General Neva n'umugore we bahise bakora inama y'igitaraganya. Iyi nama se wagira ngo yajemo abanyamuryango ba CNDD-FDD? Reka iyi nama, kuko n'ubundi umugore wa General Neva bisa nk'aho ari uyoboye igihugu cy'u Burundi, yahise aremesha inama y'igitaraganya, ndetse n'abana bakuru ba General Neva bavuga yuko uwitwa Gervas Ndirakobuca bagomba guhita bamwirukana. Nyuma yuko bamwirukanye rero, uyu nawe akagera hanze akaba yamaze kubona umuvuno, ndetse akabona yuko kuba muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi nk'igipupe nta myanzuro ushobora gufata ari ikibazo gikomeye. Nta kindi cyabayeho, yahise yigira gutya rwose, nyamuneka yigira hanze, ariko atangira gukorana n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi rero nibyo byamaze gutitiza uwitwa General Neva kugeza amagingaya, wamaze no kuvuga ati njyewe Gervas Ndirakobuca ndaza kumwigarikira rwose, nyamuneka ndaza kumwereka uko ibintu bikorwa. Ese uyu mugabo araza kumushyira ku butaka nawe, ko tuzi yuko ari icyamamare gikomeye ndetse kandi atari n'umusivile? Uyu mugabo ntabwo ari umusivile, mw'abantu b'Imana mwe. Uyu Gervas Ndirakobuca uyu ntabwo ari umusivile. Reka tuze kuba tubikurikirana rero turebe ese biraza kugenda bite. Gusa icyo nababwira cyo ni uko nyamuneka igihugu cy'u Burundi ari igihugu rwose kirahabi kirahaga, ari igihugu kirahabi kirahaga. Reka ibi tunabivemo rero duhita twikomereza. Ngira ngo amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Duhita tugaruka gato ku kijyanye n'ubundi na CNDD-FDD, by'umwihariko yamaze kwigira agatiranzamba ka nyina wa nzamba, ariko akaba ari CNDD-FDD ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose kugira ngo ikore buri kimwe cyose gishoboka uwitwa General Neva yongeye kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi rero birimo birasa nkaho birimo biragerageza kwangwa, cyangwa se kwanga. Impamvu nkubwira yuko birimo biragerageza kwanga nuko kugeza amagingaya amakuru dufite atari ivumbi, ari uko amakuru dufite atari ivumbi ari uko witwa General Neva yabarwanywa n'abanyapolitike benshi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, baba ab'indani mu butegetsi ndetse n'abanyuma mu butegetsi batari mu butegetsi, by'umwihariko bw'igihugu cy'u Burundi. Ibyo rero nibyo byamaze kuba bititiza abantu, ibyo nibyo byamaze kuba bimutitiza. Aririrwa mu nama muri za Tanzania, akajya za South Africa agakora inama, bagashyiraho witwa Kisekedi bagakora konferensi. Ariko ibi nabyo urabona yuko rwose nta kintu na kimwe bishobora kuza gutanga mu gihe abanyapolitike bamaze kuba bahaguruka muri rusange. Reka yenda ibi bya CNDD-FDD tubireke, gusa icyo mugomba kumenya ni uko uwitwa General Neva ari mu kaga gakomeye, ari mu bibazo bikomeye. Ahubwo tugaruke gato ku kijyanye na politike nanone y'igihugu cy'u Burundi, hano muri etat major yaho, ubwo ni mu nzego za gisirikare, mu nzego z'umutekano, nayo ikomeje kugenda izamba mu buryo navuga yuko bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo tumaze igihe tubabwira iki by'igihugu cy'u Burundi, tubabwira yuko ari igihugu isa n'isa gishobora kwisanga ahantu habi cyane,
Rero nyuma y'uko ibi byose bimenyekanye ndetse bikanajya hanze tukamenya n'amakuru yabyo, amakuru namaze kwakira ni uko inzego za gisirikare nazo zamaze kwicamo ibice bitatu. Hari igice gishyigikiye uwitwa General Neva, hakaba igice gishyigikiye abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, hakaba n'igice cyifashe ubwacyo, abo nibo babi cyane barangiza bakanga kugira icyo bavuga ku bijyanye n'umutekano muke ukomeje kubarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo reka tunabiveho yenda kuko kuba hariciyemo ibice ibyo ni ibintu tumaze iminsi tuzi. Umuntu w'Imana reka tujye dusoma ku tuzi kuko buriya amazi ni ingirakamaro. Nawe ntuzajya ukora cyane ukumva uri gukora ibintu bigusaba kuvuga, jya ugira bucya rwose usome ku mazi kuko biba ari byiza cyane muri rusange. Reka duhite tugaruka gato ku kijyanye n'ikibuga cy'indege cyaraye cyasiweho abasirikare babiri b'i Burundi. Abasirikare babiri kugeza n'aya masaha ndimo ndatera drone mbaza uwitwa Jifa hariya ndetse n'uwo bita Celestine, ariko kugeza amagingo ntabwo bari bampa amakuru, ngira ngo ku murongo wa telefoni sinzi nimba namuterekaho, ariko n'ubundi ntabwo bari baza, ariko aho bari buze nyamuneka n'ubundi aya makuru baraza kuba bayansanganiza neza. N'abasirikare babiri rero basubiranyemo na bagenzi babo nyuma yo gupfa umugore. Nyuma yo gupfa umugore barangije bahita barasana ku rwego rwo hejuru, basubiranyemo rwose biratinda kuko baje guhagarikwa n'abasirikare bamwe mu barinda perezida mu gihugu cy'u Burundi, nibo batabaye kuko benshi banagize ngo iki kibuga cy'indege gishobora kuba kijatiwe cyangwa se gifashwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntabwo ari ikibuga cy'indege cyari gifashwe by the way, ahubwo nibyo bibazo byari bibayeho. Ariko Imana iza gukinga akaboko hapfa babiri gusa, kuko iyo itagakinga hari gupfa n'icumi, kuko ikibuga cy'indege kirindwa n'abasirikare benshi, irindwa n'abasirikare benshi. Yes, reka yenda iyi nkuru tunayiveho kuko sindi buyivuge byinshi, ntabwo nari namenya byinshi inyuma y'ibi, menye ese n'ubundi ntabwo nari nayiva imuzi n'umuzingo neza ngo menye ibyayo, ahubwo tugaruke gato ku witwa General Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu rwose wamaze kwimatatura akavuga yuko rwose ngo Neva, ngo n'ubundi iri Neva atazigera ava ku izima, kuko ngo nawe rwose ari umwe mu bantu by'umwihariko bamugiriye nabi, guhera ku bwa Petero Nkurunziza akimara kwitaba Imana arozwe, yishwe n'amarozi. Ariko igihugu cy'u Burundi, iyo ngeze kuri inkuru ya Petero Nkurunziza ukuntu yishwe n'amarozi, nkareba abanyapolitiki benshi bishwe barozwe kuruta kuraswa, nkabona inzego zigiye zitandukanye bica abantu baroze, umanza igihugu cy'u Burundi kigira amarozi ateye ubwoba ataraza rwose, kuko by the way njya nkurikirana amakuru nkumva abantu benshi bitwa barozwe. Rero birumvikana yuko ari ikibazo gikomeye cyane mu gihugu nk'iki cy'i Burundi muri rusange. Yes, ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo yamaze kuba rwose agaragaza yuko afite umujinya udasanzwe, mbere yuko rwose nyuma yuko uwitwa General Neva akomeje kugenda by'umwihariko amukorera ibikorwa bitari byiza. Amakuru dufite rero atariho ivumbi nuko uyu mugabo mu gihe yaba agize gutya akarekurwaho gatoya, umuriro ushobora kwaka hagati ye n'uwitwa General Neva. Ni nayo mpamvu igihugu cy'u Burundi buriya gikomeje kugenda kitinzatinza mu buryo bwo kuba rwose uwitwa Bunyoni bamubohora muri rusange. Ako nako mugate mu gutwi, uyu nawe ashobora kuba umwe mu bantu bashobora guhagama Neva mu gihe cy'amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kandi kirimo kiravugwa muri ano masaha mu gitondo ni ikijyanye n'ingabo nyinshi zikomeje koherezwa ahantu bita muri RDC. Izi ngabo zimwe muri zo zikaba zatangiye gukubitwa uruhenu, ndetse ku munsi w'ejo hari amakuru nagendaga numva yuko umujyi wa Uvira waba wajwemo, ariko kugeza amagingo aya ndacyakurura kugira ngo umenye ese situation ihagaze ite. Ikindi kandi ni FDL n'ubundi zikomeje imyitozo nk'ibisanzwe mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Abangaba rero ngo bakaba bafite gahunda yo gufashwa na Gisegedi ndetse na Neva mu buryo bwari bwo bwose bushoboka kugira ngo umutekano ugaruke mu karere. Ese FDL koko
kuzagarura umutekano mu karere. Ikindi gikomeje kugenda kivugwa ni ku mutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ni amakuru menshi akomeje kugenda atangazwa ariko kandi anagarukwaho. Reka yenda nsoreza aha ngaha reka nsoreze aha ngaha mbashimire, by'umwihariko tuze kugaruka mu kanya cyangwa se dusubire mu kanya masaha ari imbere. Murakoze cyane.